Muraho neza. Iyi ni video utagomba gusimbuka niba ukunda ibintu bitangaje kandi biteye ubwoba. Wari uzi ko hari inzoka zishobora kwica umuntu mu minota 5 yonyine gusa? Muri iyi video turabira hamwe inzoka 10 zonyine z'inkazi cyane kuri iyi si, zifite ubumara bukaze kandi zirukanga cyangwa se zihuta, zihitana umubare w'abantu cyangwa se inyamaswa ku bwinshi. Gusa muri iyi video turabira hamwe ibintu bitatu byonyine by'ingenzi. Icyambere turabira hamwe aho izo nyamaswa cyangwa se izo nzoka ziboneka. Kabiri, tuzi kumenya icyo wakora mu gihe biramutse bibaye ko uhura nayo. Gatatu, turi buze kumenya impamvu izo nzoka zica cyane. Gusa ariko nagusaba niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, usige like, share, subscribe, ndetse ibi byose bikaba ari kugira ngo tubagezeho n'ibindi bintu nk'ibi biteye ubwoba kandi bifite inyigisho nyinshi zigiye zitandukanye. Gusa tudatinze reka dutangire. Ku mwanya wa mbere turasanga inzoka yitwa Inland Taipan. Inland Taipan izwi nanone ku izina rya Fierce Snake. Iboneka muri Australia. Nanone ibiyiranga ni uko ifite ubumara bwinshi cyane kurusha izindi nzoka zose. Ishobora kwica umuntu mu gihe cy'iminota 30 yonyine. Ni inzoka ituje ariko iramutse ibuze amahoro irasa vuba kandi neza, bivuze ngo kugira ngo ihushe icyo yateganyije ntibitabaho. Ku mwanya wa kabiri turasanga inzoka yitwa Eastern Brown Snake. Eastern Brown Snake iboneka muri Australia. Ibiyiranga ni uko ifite ubumara bukaze kandi yegera abantu. Ni inzoka isanisha, igerageza kwisanisha n'abantu, irihuta cyane kandi ikabikunda kwihisha mu bice bituyemo abantu. Ku mwanya wa gatatu turasanga inzoka yitwa King Cobra. King Cobra ni inzoka iboneka muri Aziya y'Amajyepfo. Ibiyiranga ni inzoka ndende kuri iyi si, ishobora kugira metero zigera muri 5 z'uburebure. Inzoka irya izindi nzoka kandi ubumara bwayo bukaba bwica vuba mu gihe gitoya. Ku mwanya wa kane turasanga inzoka yitwa Black Mamba. Black Mamba iboneka muri Afurika. Ibiyiranga nanone akaba ari inzoka yihuta cyane kuri iyi si kubera ko ishobora kwiruka ibirometero 20 mu isaha imwe. Irica mu gihe gitoya cyane mu kanya nk'ako guhumbya. Ku mwanya wa gatanu turasanga inzoka yitwa Coral Taipan. Iboneka ku nkombe za Australia. Ibiyiranga ni uko ari inzoka ifite ubumara bukaze cyane, irihuta kandi irasa neza. Ni ukuvuga ngo icyo yagambiriye cyangwa se icyo yatagitinze ntishobora kugihusha habe namba. Ku mwanya wa gatandatu turasanga Tiger Snake. Iboneka muri Australia nanone. Nk'uko izina ribivuga, ni inzoka ifite imirongo imeze nk'ingwe cyangwa se igisamagwe. Ubumara bwayo bushobora gutuma umuntu adakoresha ingingo cyangwa se akaba paralyze mu yandi magambo. Ku mwanya wa karindwi turasanga inzoka yitwa Philippine Cobra. Iboneka mu gihugu cya Philippines. Ibiyiranga, iyi nzoka Philippine Cobra ishobora kurasa ubumara bwayo kure, cyane cyane ikabikunze kurasa mu gice cy'amaso. Ishobora guhagarika umwuka w'ikinyabuzima yagambiriye kwica mu gihe gitoya mu kanya nk'ako guhumbya. Ku mwanya wa 8 reka tuhasange inzoka yitwa Fer de Lance. Fer de Lance iboneka muri Amerika y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo. Ibiranga inzoka ni uko igira ubumara butuma umuntu atakaza amaraso mu gihe kinini kandi menshi cyane. Inatera ibikomere bikomeye cyane kandi inashobora kwihisha neza. Bivuze ngo kugira ngo ujye kwishaka uyihiga, kuyibona biragoye. Ku mwanya wa 9 turasanga inzoka yitwa Boomslang. Ni inzoka iboneka muri Afurika. Ibiranga nuko igira ubumara butuma umuntu atakaza amaraso menshi kandi mu gihe kirekire. Ibimenyetso by'umurwayi cyangwa se uwo yarumye bikunda gutinda kugaragara. Ku mwanya wa 10 tunasoza turasanga inzoka yitwa South Scarlet Viper. South Scarlet Viper iboneka muri Aziya y'Amajyepfo ndetse na Afurika y'Amajyaruguru. Ibiyiranga, iyi ni inzoka ihitana ubuzima bw'abantu benshi ku mwaka. Irihuta
irakara vuba kandi ikaba yihisha mu butaka neza. Gusa nubwo izi nzoka zifite ubumara bukomeye cyane, akenshi zirinda abantu cyane cyane iyo zitabangamiwe. Ni ingenzi kumenya aho ziboneka no kuzitondera aho ushobora kuzisanga, cyane cyane mu bice bya tropike. Gusa guhabwa umuti w'ubutabazi vuba akaba aribwo buryo bwonyine bwo kurokoka. Ngusaba gukanda like, share, subscribe ndetse niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel. Gusa ntiwibagirwe gusharinga cyangwa se gusangiza video ku bantu benshi kugira ngo ibyo dukora bibashe kumenyekana, cyane ko biba birimo amasomo menshi atandukanye. Naho utaha.